Muthako wa roller skating niguo wa ica ikuhi kuguciriria andu aingi. Aciari ni moritio kurekereria ciana ciao kunyita itemi mathako-ini ta maya na njira nene. Tunajiandaa kwa mchezo ambao itakuwa tarehe 17 mwezi wa 2 ambao ni the coming Sunday, ambapo hiyo mchezo ni ya watoto kuanzia miaka 15 kuelekea chini. Kuringana na Mbeu njithi kuuma mwena uyu, ino ni njira imwe ya kwiyeherania na mawaganu maingi maria makoragwo mwena uyu. It's a sport yenye ina keep my youths busy and unlike when you wanaendanga kutumia drugs, so I'll say this sport tunafaa tu support. Naitwa Elizabeth Werimo Kuria, nafanya roller skating for passion, talent and for fitness. I joined roller skating back in 2016 after high school. I like it because it keeps me fit. Riu ni mahoete thirikari nene o hamwe na iria cia county kunyitirira muthako uyu na njira ya kumagurira uniform, iratu cia maguru gatagati-ini ka indo ingi cia muthako uyu. Changamoto nyingi katika huu mchezo. Tuseme ikifika wakati wa michezo kila mtu anaingia tu kama kivyake na nguo za nyumbani. Hatuna uniforms, naomba kama serikali ama county government. County eno iri na mufango wa kuruta timu nene ya muthako uyu kuria mabangite kunyita itemi thiini wa mbitika citiganite. Iri wathaki a muthako uyu wa roller skating kuma mwena uyu wa gicua-ini mari na mwihoko ati muingi wa bururi ni uguthie na mbere na kuhimbiria muthako uyu. Ngiribotera metha ya mathako ya Kameme TV kuma mwena wa gicua-ini kaunti ya Mombasa, ritwa riakwa ni Ndegwa wa Gathungu.